Ngalatray si Tom Bahabaro Sans nam nagabenta ka constituency kamtam ha kapor u COVID na klem ino ikipait ba arsenem ngalapar siyang bahaba ni rap ikibamajing lapin pau ba piti saw kami habak range kilat pathay kubor hapalaw ka office deputy commissioner ka East Khasi Hills district hadien radep tap ka kerteng jong u banyakun na ka ticket United Democratic Party hamaulay constituency. Ulapan paru ya ke Jinkerman baunget scam baka artarik andala dep nyaw ya ke vote unwan pai biang kumu MLA ka maulai. Ulakar pat ikinong tap vote baro jong ka maulai constituency bakin ailat biang ya u ba unlong MLA jong ka maulai namar ka maulai ka day constituency ka babaro ki pat ba ka jila ki pai kmat bha shaki. Kabadon bhai ka jingsngo ba ka day ka constituency kabadon ru ka jing i jait bin real. Upan pau ba nakabenta bahakmat jang u andaw la job kaday banyo ka civil subdivision kabawla ang nut na du kisnem balalet ban penyo kani ka maulay constituency. Henry hakatu ka por bamdon hakabor ki klemla ban pensuhu ka sarkar banyo kani. Halor ka jing sya kano bak UDP ka don benta lang bat ka NPP haka sarkar MDA haki babun ki kam bat kumno kan sat khut habayaday bat kani. Ulapan pau ba mau udang surung thamai ke UDP Henry ka jingo i jong una jengai kalong ba ke NPP kamburom ya ka UDP ba ki parlok ki badon ha ka MDA. Matahi itong nakaliang jong ngarangkat bat ki ngesem rangkat bat ki dong kursian barat ba jonga hakani election gamata dikumtung ila file bat ilong confident ni bat ngi scam galong ba unu nagakenti ka mataru aku nyu trek mataw panay ipay ba anu nyu baji hado bakut bro hi ngi scam galong ba kada mukta apa ka jimut bekat bro hi ha ka bom bomut galong ba artrek anawan phai biang kumu MLA jong ka mulai constituency e kata kalau kata ka banganga kren paling akan confident. Nomor satu sedang melatih sistem mahai kemulai konsensi. Di kipat baru ki scam halau nongrim jeng sistem. Di scam tamik kelong ba akapo ki development untuk iya. Padahal juga po kam tam for COVID. Nakalian juga ngam sim la ino iki kipat ba. Asnem kelong ilaya persyang maha. Dengan dokumen buat apa dengan COVID. Kebun kiba scam kena mau ikhmat dari kiwei dan kiba boleh lesyum no dan pada kiba pang sistem dengan dokumen pada jisnai jong bling dan hak jing kon ja tiga ibu kadon nak beta ki ngapil ya ki nobut jong mulai konsulsi laduk ki khapas teng shenem hadu mentah ki senior citizen agar parki bagian alat yang ya belum bihmat jong mulai konsulsi kamulai konsi kalong beri crucial na barok konsi jong jenahi barok kawai maka dia konsi ka ba kada ka konsensi ka ba ag bahe bat aju ka por konsensi ka belong beri sensitive namar ba kada konsi ka ba labon ka beri reflect ya ka je penrio aba job of ti sok ni om tang jingbit jingpiang jong ka mulai hot particular nam ta ka mulai don kam ya ka jingker shan na yang kena mulai pat kum juru ka bentahi ka long jong pa na mulai ki pedu MLA juga mulai unisah keren nak kemudian interest juga jenahi berokoi. Hingga priority hingga bolong matahi ke long ba. Tok banikong nasyap hi ko ida kajing songsu songsan jadi banikong. Kamar kajing roy jing par bat ka top priority hingga bangang kuak kalong hakabedi bat kanika civil subdivision. Hingga civil subdivision kalong nakaliang junga kalong ba. Ngala project aki sedam ibadat. Man peniwak ke mulai ke civil subdivision. Dekat jindon jonga kalong siya par ke sarkar musimla pun convince ke chief minister na kiwei pan ai ke mulai civil subdivision de kumana kali yang jo pidan hi po assembly nakali yang jonga hi ke long ba nakapos ko ngapon kan mau sarkar baka mulai ke lehe idon kam ya ke civil subdivision apo mulai haka by day hi baka board pisah mulai kita kung balong patam hi ke mulai ke lehe de ka board pisah hi dengan tip ikan bersyukur mereka dengan job election sautem dengan bi kan long baka buat bisa ke terekam bat dengan scam hi makan ganti konom terekam hi ke buat bisa
Namar pi kami kang bubol sabri kam terikam hamulai. Kalau more than 50% diberi anang start apa. Diberi anang start apa do kam sokar don kam don pala jong-jong kam. Anu kam di expect kalau ber bisa. Di ngai scam kalau banom don jinge hi. Banang yang begini. Kalau ba kamu pisaru ngai sangin job election hatan negatif. Pai ba jong jelam be khala hi kitip. Pai ba jong jelam be khala hi kitip kalau ba nakaliang jong leader jong ka NDP leader jong sarkar dan yang pandak sama. Terjong sim leadership sim komoditor musngap mendai tang nakaliang o kandak ke sang ba ka sarkar mensyua pi kumalong merag sarkar mensyua kawai hadin ka sarkar national government ibaran pasti kelap nang pagilong diktator do mukul long diktator kwan sekondat diktator dik apil nakaliang jongam pai ba jelahi kawai alat ke UDP bahkan don sarkar dan nakaliang pai ba jong lai kan yo ka magic number jong ki magic number benar lah kuih scam ka kapor hi seperti nang nu ban yo magic number lega jing terang ka jing kuah hi pai ba jong jelahi bro kuih ni tang ni pakasi jentia pas garul su ala de UDP pada community gelong ba ka pai ba hi gelong ba sarang pada community ka jing lah kan wan bang don kam ni ka jing lah kalong very important dalam hidup chin this time memang ili ya kum trekam trejam jong ni ka sarkar ka mentah iga basgos nai ka belasya nga sus nai bahai jong skit scam gi balong concern nam ta ka sik sus nai bah namar laban ong kum balong matahi igum tu brio la igum nangalang jong ka sarkar NPP igum tu gi brio gi basong wai gi brio gi basong wai haja jaka bikin songo bagi traying ke IY ki bik ai kayum hab gen song delami nang tu kira patyar tanah dong sedang wateng teng mata teng don sefaset don kifan rak mon dong sedang teng kawang ngamut dong hang puan mata bagi kelong kapila bisa baro ki bisa bakal pisar la daron na penut baro pisah dengan sus nai bah jong jelah ke mah preng jong kata pinti dan liang itu dan gibri wabiang iban ron ye ka sarkar mideti ke longkot ti bana kena juki ni ru kan ombra kelap dong kelabam khot bisa baro basim bisa berkhot dengan si persyang he kumur kam mang nakaliya jingi bende to wat ka wat andun ke bamaki la syam nak wal bang along dik hajar kur wal bang im sukut nang nungin yo bangin nang dia jingi ke bangin siu te even den ngai chu api community ke long ba kapor is seperti pada community ke jingla kan man pa UDP ke kan man kapor ban community kaman nakaliang jong pai ba jong jela ke ni meton om pai ba jong jela pada kapor syapor ha bede bat nakaliang jong ha jong house laken spang kan ni ke journalist welfare fund kaman nakaliang sukar ermak sa kata ndek ke basusi ke long atak kan mak jong kai journalist welfare fund musim la pentreka mun menurut yo benefit community ba UDP kan wan par community ba mo boro-boro sa lutik ya bade bat ka education hi iga banda kan yang junga ngai kalong ba nakaliang jong ka sarkar hi ka labnong kamlong serious ha ka bansol ya ka problem jong noi kai kamtam ya ka bade ba ka salary jong kinoi kai from time to time kinoi kai don SSE don adopt teacher ba kiwi kam simula pan siu de kai iga banda kan yang junga ro ngai kalong ba to ya ka portfolio beri jong position lapat nakaliang jong minister jong UDP masus nai nam tanga jong problem masus nai namar ba nakaliang jong kolong he didn't take his own decision in the department that is holding ani siya nakaliang jong dengan kam man sim la ka jong decision no pay ko bolong mata nakaliang so di nalang noi kai agi don jenge kadi ka mata jong masol problem don pisah alat di department jong position kolong ban sim lu ni hanur kam ban sol ini problem. Di nakaliang juu ngalap dong nakaliang isu minister long too simple. Tilas baik undan pisah. Basuling ngok pada kalau hadirin hising arsung pada. Nakaliang deputy minister dari juu khat nakajong pada ka. Ukhat nakajong meeting ya kini nakai. Ong baik umekam boslai. Sing arsung sidok pisah. Tiga mon pihang ni ngai pintu kadang opi baik pau syai ban nakaliang jong deputy minister president desangru pemburam mentai un kolik education minister. Bat u kadang pisah education minister kadang pisah. Dengan penpa kalau belong double standard, kini mata kilong ba riam ya ke UDP. Riam UDP kenapa mesti kena ke UDP? Kata ka wika pam. Kamar pada hak beri bejing siasat ina kaliang jong ba serius. Di hak beri berkenir ka igwa ina kaliang jong kalong ba. Ikum kalau matahi dan ngekran mata hak ni sokar. Borok department lapat hi dengan kaliang jong minister.
Kilap lang nagalang yung minister bukling at tengah mga pay na jingay kalong nga isnay. Malay na makikim lang take any decision. Bro decision kalong level lang kalang chief minister. Kaya ba ikan lang nakabilang yung ba siro kay ikan nakalang police department kalong can brief kalong yao. Can brief yung chief minister, ki brief bedek yung chief minister. Ki direction ka banga kay ibang ibang nakalang nga kalong direction ko no chief minister direct chief minister. Bande pa kibon kaman le hakabadi pa operation ng tama series ada ka jakat to. Nakalang home minister ka ibang susnay bopli. Mablay na marga long bumtib niya. Di kani ka pausyahang ni ro nakalang chief home minister opli along ba nakalang ju kalong umdan kanu ka bor kalong ban design ila ka jong department tinga nga utang kata para di siya kalay di manaju un perhat ka kata gumay beden tambal na marba ibo wakim burah nakalang jong aka sakari o position minister bakum juro pat yang home department nakalang jong party ni design ilo bantre ndai nakalang jong asimet hi kalong kay ka balamat ngajukan lah hindi si public meeting is kamret ng mga nakalang jong hihingi ang ba nai NPP nai TMC nyombe ka bom tingmut ba ni pili ka bang kadni mataw kadni pa iba mataw la persya NPP dalangin ng tray man ta barke NPP kalong bang IP3 mata ka bang yung beri ka tengah hinang dia juga kalong primas against mangilai kalong ya karukom trekam ko trekam 3 jam hindi na katang kamlang karukom trekam dong di umpaw hikam don experience dan experience kan umlang kumni kumlang mata borok no experience ke beling ni tray kita gibri bagi lamat ilamat ke mengilamat kan dia mata je pa beling ni tray kita in hapan ni sepet kabandung si tray ka bandu bang siya bandingin ni tray de ka syong hidang yang party mangamdan no president party I cannot decide what is with whom we will work but it depend much with him but even then from my side I'm very much against working with NPP in the next formation of the government here in the state nga lawan nga masukamen ba kata kadiga lawan ong ka jingli ka ba kajengkeli ko biang ba kajengkeli na marpa tinakalang di hap so siya ba pidi sa kami dang join menta ba UDP dang Patrick di sambo nga dang join I'm not a part of the UDP before that ang padon ba UDP ka long shwa khatpra along newly menta UDP ka long khapra de to ka jingdon man nga ngalong tang ni gaway ka long ba hakabade ba ka ong paiba ka UDP don lang menta ba sarkar nga ong tang ni gaway nga to sumay hindi kaya kabang mga na jingay kalong ba nakalang tako UDP kadon lang makasarka di kabas ngo kabamit na pikir komtrekam nakalang NPP namar kamburom yang UDP na di kamburom yang partners ki badan po yung MD government na nakasarka di na takadaw nakalang jong ki nakalang jong pag partners mata bali ki persya ek NPP mar kamburom yang ki panok na jong di na takada duwi ni daw kapaa pa ng tangin ng kanang kuap ng puso ko hanu puso pa ba kajing puso na kanyang kajing higa ang makalong matay pa ba ang don lang o don lang na kanyang jipi ko nga mah hindi kay iba mga kalong kumolong matahi kalong ba piso ko u pilot ubanya ka plane din na kanyang NPP kay ibang kalong pilot identik ini kalong ba na kanyang ko kalong ba kumjusim man tayo man ang no kan hapkali nanon no kumno ka man nya ka plane unya ka man dito takadaw ko bala penong kalong baka ngila penong ba u pilot banyak ya ka banyak ya kanika flight jong ka MD government for kanika jong class of IPS de ko labong bulong rough in the meantime kalong is not immature in the sense he didn't take his colleague into confidence because of that reason from time to time that partners have raising voice against him because he didn't take his colleague into a same boat. Nang ta nga kabuang nakalang ka kalong ba piso ka UDP to ka UDP makalong matahe ka ba boros katuhi nga labong kalong ki minister ka na po ka cabinet group nga labong nakalang kalong gentleman the policy should not be gentleman. It depends on solution what kind of solution you should act. Bakay bang ngalai man lang jeng UDP ka bon kalong gentleman kalong ba skap bet to chalo biang bet bali akiwe hindi tadi kano possible policy kano possible you have to raise what kano no biang hinam to pa iba don kamar res itu kada mo lang tanon taro mang tangang pisuto whatever you ask me in my personal opinion tingang asong simet ko bolong matahi ben trade and pi dang la song opposition
mablay na marba kisuhu kat ni matagale kat ni matangilan kan makila kila pensta mo pada hadu kata-kata tentang ngidang trilang batki tekamot kamot undon jimot ngidon kam mentaka jingkela kalau ngidon kam buriu jingkela ni sarkar ngidon kam jingkela keteng jong sarkar kam kelau buriu don kam kela kata bi kwa ni kam ku sik option ban ketek TMC ni kam monong mengki ka bentak basa da bi kam ngalakan men kalong ba bi kan spang TMC TMC kalau kamu mau sim ke TMC kalau uju beriu wala laman siya ya sarkar kalau kamu meneh Dota mukul mentau long leader jong TMC mensya long leader jong ka ANC dengan lamat hak pot jong lapak sang kata-kata belum sang kata ni isu jong jet pedil apor jong mensya kalau hak pot jong don pusi menesta kata ALP kam jemi mentar long syuk don kam ALP ndek bas ikat kata ini kalau kini beri long double standard kini beri dem ala Idon kami ke jingkela, pada kibil ting pai ba amrau lakam start. Tinggi idon kami ke jingkela berak, orang jelah ni berak. Hak bedi bagi CRP kam orang tangan ni koi. Nak kalian ngejongahi hak bedi bagi ni isu tu, man kapos kapong laris po assembly, dengan CRP kam. Kapos assembly ngaris, deh hak bedi bagi ni isu kelong ba, nak kalian usia menesta oleh politics. Kalian usia menesta oleh politics. Dia nanti kadang ngam interfere show, ngalat lagi bagian ngalat lagi kalau bagi decision lagi. Isu tu agar beri isu menjadi sangat demand from time to time menwing no assembly ke wing apa feel pada dia kita kerja politics. Dia nanti kadang ngalat lagi. Tengam show pressure show nomor ngakwa ngapika dukan politics sih keterekam. Kemudian show mulai kitim maka politics iyo kata berkilik dapat pau kalau melalui serius tak ada kami simpan.